Kiceng pen, orang itu paham gel bengnya. Hal maksud gel alusi karbiatu rong aja padunan kiceng wai kolam itu mungkin kan ini yang nong. Asal maksud alam he kewan abang ke roing hello kolam he tu helong diri people along din karcho me hut kita mahut anu dapat nang kan nang kan nang hello ate roing ni hala so hut Guwahati University along NHR ni mongo masih ada University Youth Festival ko padung na ko hello asal maksud University Youth Festival along ke kapre kaya tu kada so festival along kita hang kan cepat lang nong asami zakai kita bihu benteng lo kapre paklang lo Langsung hasil kay Omu cura tunggu am thang tang paglang lo karbi tu memang se paglang no de lalu la so pijong nang ni exam top pen la pun khat pen karbi no siwang lo nata bang ke romance ki momen ke cheng padulo la sehala bang so romance script ahan ka song ho masih gel beng eno lo abeng eno lo apa lo gitu si bang proxy net ali sumbara tu rowing hi bang se lampak lang lo je kedampang Guwahati University Youth Festival lo hatake bang he ko mekhang ditang di bab cepat lang kilometer cepat lang do posi tum tame karbi risuri tolong aja padunan pulang di jail lalu si lokal lalu si lah masalah cepat lang lo langsung penjel jokrot kena hi hello 1974 pada ini kan pe lecture secara free ini kan kecengsi disuruh tolong aja perdulu malam tiap umur ke lain. Kalau bang pen muningan ke itu, mungkin poket kicau sekalin tahun po. Setelah so uwi kita dun ibu pe mulut kita dun kewan dun. Kalau mangso ajoy me pini itu, langsung pi tara langsung orang deh itu kawan lo akan disuruh tolong aja tapi mungkin poket resi Arta apa yang tanggung? Kasi hal bang so arta ke pen long itu ke long lain long. Ahok pe kabang itu majutan, itu malamnya langsung itu pinting sumpur bangke nang cingkuri. Itu yolo. Kalau youth festival mate sumber orang itu lagi ngomong ceng 1977 ani